Ping, lagi ke rumah Ping. Aku lagi yang dingin. Main ngaping. Mak lemak aing. Aduh, Arya tangan bini, sedangkan saya ada laki. Arya tak ning terus ketibi rahasia Arya. Arya kutu acara tak kasih tengureng se bisa epartajo. Arya kamak kai pe pola tayo. Senyaman Arya. Ada senyaman apa aja yang kau lupa mangkat dari ya. Wih. Cik Puru pada mana dia re? Kamu tahu kempeng boy? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apa nak? Kaki lu? Kaki lu. Sa mano Ki Puro mo to kempeng apa ni lagi. Jalan kilo. Ki. Dur lu, makpur nah, handi tormator ya. Engki mak ke. Kengke to dus sehula sih mator mak. Iya. Ara mak todus. Hula. Abi ni pule hula mak. Iya, terus apa mak todus kalau nabi ini boleh? Tak letot pator kan laki abin itu. Nikah sobung sewo ning ni ke mak. Oh, Setretanan ke asa. iya. Sobung ning nikah. Cek hula abi ni dua. Terus lu, Oke. seben setuan dia anak berempat belum? Siapa nyaman lu? Ben cetua hula aku tu dua putra. Alim sarang Holis. Kawan holis. Oke. Memban sengoda. Bini mak ke. Bini ya. Oke. Apa sih kau todus kaki jeria? Saya rahasia rewolan nah. Seston ke asa. Ben cetua hula kita rosak hula mak. Oh, pada kapolo. Engki. Masya Allah. Pada yang ku ini kabi hula. Oh. Jadi mau tidak mau harus dirahasiakan deh. Oke. Iyalah lapat patut dah kakek lakar ngabela kangko deh ya jadi lapat patut adalah dosa apa boleh kan deh ya. Oke. Jajak kakek makai TV ke ternyata TV kakek toko ketemu tahu dulu sih deh ya. Kita apa? Kalau ngabela aja retok ya. Oke. Seporan dum tuh kalau pabe kok ya tore ya tore. Oke. Buka aja secara. Oke. Aing ya tore. Selat tak mangki apa ya. Gila corona cerita. Kakek dari di Sabah ya. Oke. Jauhan lain, jauhan ambung ya kakek. Benih terambung nih kak. Iya. Kayak takon hula mak. Apa? Oke masalah nih kan ini. Ya Bismillah, menteri selamat dan menteri amanah ya. Terus ada apa?
Abid lah berarti ya kita ya. Si Abi ini ya. Ini hula bapak paham ya tuan. Iya, patotok dulu jadi ya. Iyalah. Kalangkong ya lum. Assalamualaikum. Salam warahmah. Lek, Iya kak. are pompong ketemu ni dina are lek. Iya kak, beda apa kak? Engkau motor aceping ruah. Tahu siapa tuh kak? Jadi tangka wajib kak. Kakek sebagai cerita tentang gini, saya dek ngudeen. Iya kak, iya. Tining ruah, ceping kapan bereng naku bi kakek terima lek. Iya kak, iya. Sebenting aing genteng. Kan beda kaki kak. Benih, umur orang dia tak temu lek. Engkau lah tua lah ya. Iya kak, iya. Engkau motor aja dia karo. Iya kak, iya. Tina engkau pah mulia. Iya kak, iya. Ya Allah, cik ni sepana abe dan direng tua tretan beda tak andi memperapan ngepel dia paling ngak kapak biasa ting mulai nalako minta es. Laki ke rumah sih. Laki yang dingin. Are belian lah parah lah. Amin mobil legend to bu. Lacetnya ada cewek bukan gua deh. Banyak ulen lah yo. Ada sekali karo mata ya tak cumbut. Aba pamilo ya betkal betun tampan lah. Ada Nyari cewek pun nyaman are. Lu. Siapa nih? Mak corak tengen karo ngare kok. Alim, ayah. kenapa? Tahu ke cewek kan? Emang. Ayah, Mati gini. tak jadian ya. Lu orang kok toron ah? Ayah ada toron. Kengkok roman na enga nar ya. Berarti ya tak ngelol deh. Ari ya cewen. Abu hijau racun ah? Iya. Ya anak siapa ruwet ya? Tak tahu. Are nangkin DM are. Penta nomor. Coba dah. DM bingo ya. Iya. Derem. Masuk geng taibul saya. Toron mengkaro tay balis ntar kon mujib pay mayu. Maju. Memang kat po. Lukut Najriya. Balis. Oh, Kita boleh. ya pakan le. Oh, Ale. apa kutir? Ya tanulisnya kantor le. Ini tarik. Anak ko apa teh? Ay makan ni mano jo. Ano apa teh? Burung hantu jo. Burung hantu. Iya. Kamu teh? Ari jo. Ini nyaman burung hantu jo. Ya tak ketela jo. Cuma dari setengah helap pak kita. Iya. Amit iya. Iya lah. Dari mujib teh. Bodoh kita kira mas.
Apa je? Assalamualaikum. Wah, rokok kena. Waalaikumsalam. Beres. Beres. Ajan gantang salah. Cik ring mandi. Iya tayo. Aja ket salah. Tahu juga. Ya tak jadi ya. Ya kopin. Ya ropon. Muji. Palim. Ada anak-anak terolak roy. Sa palim sabi na lim. Engkau bentang alik dia. Lara kalim. Kontu ke kelu pamari lim. Baru ku laku pasabi ni lim. Mula cucu duk remanya. Siap kage kemen tak laseng pilek kala abi ni ya. Palai kami yakin deh. Abelah lim. Tak kerja jeria lim. Kau emang apa kami yakin nongku? Lala. Lurah. Kake parlon dena apa ungku. Yang kok setong silaturahmi. Atanya kaki beres tak beres mangkan jen genteng jadi kaki. Ya alhamdulillah. Paling sehat dia lah. Iya. Ada kita kulit sar. Iya. Tahu ya berdarah beri. Mak cik abid dia ceping gitu ya. Cik suruh beli rokok karo. Iya. Dah iya. Oh iyalah. Ya man rokok man. Iya ping. Mak cik abid dia ping, dia emak ping. Di mulai pakai itu di rumah. Oh iya ping. Tulilah dia seping. Oi, apa celing? Apaan kaki? Pang panakan jurua. Maratin penakan. Ada si HP ku dulu. Tak jadi. Maratin. Ici orang ngepan bun ratin arba de gentang. Iya ratin oleh lepah ada iya. Iya tayo. Jip. Apa lim? Pak boleh yo. Larang mak kepurun lu kake. Cek makilamu tamu na ya tado kopi jip. Di sering ada nih bin sing antel lah. Ayo. Dimulai. Ina lebih le polera. Oh iya. Ya, lawanan ya. Iya. Kena tandi lagi. Tandi, Oh, cek macam kake. Oh iya. Langkong jip yo. Iya. Marah kana tep layar sambil dek remah. Maka kun bang nyabrang. Silvia Tamara, tep layar, selamat bergabung. Gonita 69, selamat bergabung bos. Mar tep layar dulu. Akun keluar masuk berben korek. Aduh, siapa mak nelpon? Abang, ada telepon. Yelah kapilu tretan. Ya calon bu dapur nelpon tretan. Yelah rungkat dulu ya. Assalamualaikum. Mak aku namis call bebek bro. Pola cek telepon balik pe isinya mah. Tekan dulu celen are. Lu telepon ka. Kak, kok mangkat deh? Mentemune beban kana cemro ya. Dek emak kak Holly suruh cek ab. Kulamun kayak laki ketemuan dek iya. Pakai lah dek. Iya kak. Cek abik tuh kan kak. Cek apa jengki furu? Ketibi ya. Iya ketibi. Ben muntuk ya dek. Enggak kak. Arah tak muntuk dek. Mun gede remah kak. Cek tangreng tua lah tade kapi. Kita kau di shop aman. Iya. Habis kita ada yang tolak. Mun sering tua bini abit lah kak. Mun selake di berin oleh Pak Polare lah. Berarti ki furu boleh. Iya kak. Ya berarti kak kira siap nyaman main nafkahin kok. Imun kok bila baik kak. Yang ku serius ya.
Iya kak, maju pas ke pelaminan. Mi boleh siang lek tengah malam siap kakak lek. Ya deh iya kelu kak, ntar ketemu lau alak guru soal. Anu apa lek? Ucak cakep kak, ada pantun. Apa antunnya? Iya kak, Ini maju lanjut. ntar ketemu lau muni guru soal. Cakep. Cek karo cacai colok, mayu peta ke paman. Tak kepahaman lagi. Iya kak. Mak leh holi sawa bencewek kan dah. Saya rasa hari tak renjak berdin nak alik ni. Marah lek, mikut tangan sekecil lek. Lah kak, Nak cik lah lek. Cungkuk serius kakak. lah tang tanang mahal nih. Niko lek tangan niko. Ya. Pak kasar tangan lek. Iya, dek remah kak. Ala ku somil ya. Benih kak. Dek remah. Kali kau pura. Yo alo. Mau nemu cewek pah mangkat di TV benar. Tak cek aja ke. Mangkap bi. Salah je ke je benar. Iya, mandi panjang. Lu cong maren saking kaki. Mi kasan kuruk malam lah lek. Mai ramu lek lu. Mayu kak. Mai terakhir minggu ake. Tunjuk kak, acurin lah. Ya mak semua. Mai raka bengkok maju terakhir mi tahu lepas ke roman ko. Iya mayu kak. Maju. Memang kau orang malam lah lek.